Kamegalia Awakening Concern Citizen hakasantrik unai tung arhajar arphulai kelapan jing pensyai na menteri bapet ya katanat kakwat kakia kong amprin lingdo habayade baka jing berat katanat kakwat kakia iki dawai shamarten hakajan bi jangka arp khandai tarik ujeliu arhajar arphulai habai keran syakilat pathai kubor presiden ke MACC uba ban syai marbanyang ula ong ba kajing kendu jengki ka kong amprin lingdo kadai ba kim hun ne kajing pensyai na ka DHS baki dawai babarat shamarten kidai ki dawai bala kutpor ban pendan kami ki namar kidai ki dawai ki bam yo ban pendan kam namar kajing wan lingshop jeng ka khanyang jing pang COVID-19 shushu ba ban syai ulayat hu ba nakalyang jeng ka menteri kalayat hu ba nakalyang ka sorkar kadang ap ya ka kai phot na katanat ka kwat ka khia hapo shita yo bat ansa ai kopi ru shaki andara yo ya kani ka kai phot Henry nakalyang jang ka MACC kam hon ya kani ka jing pensyai na ka menteri bat kindang yai dawa ban yo ya ka jing syai ya ka kerteng ki thop dawai ba berat shamarten Who's next week? Kumka kanun napo kami glia Awakening Concern Citizen ya kabangi jia yo napo sa kapor ng kalang at Awakening the movement teman tak kesengi hang ni yo ban wani kindo ya i pong amperin lingdo ibdei minister in charge of health department ha kabri ba kajing syam kajungi nak benda kajing lek berat no ya gitu kidawai sati sipo Martin ha kini ki kindiat sengi ki bamenda namar belai kajing wan kindo jungi ya i health minister kalong bangi pan ya kajing syai ban yo ya kajing syai ke pura belai la berat no ya gitu kidawai Tendai ke ai ke bandar kaliang jeng minister yang ba empat tip adukat mentah nama ke ai berkhoi ke lomba la IT be siapa CEO jongka Shillong Municipal Board ba usim te ke bentah ye gede ke ai berkhoi ke lomba ka pensa ko umdum ngiro nama belai onda ba nak kaliang jeng iru ila jubab yang ba yakini kidawai sim layo ban pendan kam namar ba hakapor bakawan ketika pandemik jongka covid khat kendai bang no kabala pen Shong ying yu upaj ba barokhoi klemyo chu ban mi shabar wat tang ban le ki medical check up chu ki CHC ne ki PHC ne ki sub center ba pher ti kini dawai rom chu yo ban kam no ti hendai ka ai barokhoi kalom ban agalian chu ngi hadu kam mentang idang yai pan hi ban yo ji penchai pat hakno prokom na sanction ye kini ka pisah na ka ban thit ye kini dawai namar ngi bagi dawai ki bala branch te ki dan ki drip carbohydrates kidan ki drip nak mendapat penkiwi jing bon hakamet jung brio kidan ki tablet nak mendapat mentally health kidan bon jak ki dawai ki bedai ban jing pang beper anu bayong kli anu ka stom ko kidan ki dawai tende am chumi om penenkam katahi ki jubab ke bandar kalian jing minister ila ba om yo ban penenkam ki nak dawa ba kala khamno kanika covid hak kindai hakini kisnem ke balin no shikman te ka ek berkhoi ke bandar kalian jing hi ngiai ban dawa du ka menta ka lomba idon kam ibn yo ek jing sai ke pura ya list jong ki medicines ki bala berat no namar shu ni haban ong hero ya ki bangila yo ban ya kali si sendan menta na minister in charge of health department ha ka badi bakini ki drugs ro aba kadon kani ka drugs and cosmetic act ka drugs and cosmetic act ka kandai spa sau ko kumju ro bat ka drugs and cosmetic rules ka kandai spa sau kusan pada ban ong lupai ro ban dispose ki dawai kalong ban nakaliang jong ka sarkar jelan ni ka sarkar India hi bro ko wei kin haban pen phai pat po ki company namar ki company ki don ya kini ki disposal location ki jong ki ya ka baki dawai ki bala kut no kin haban dispose de company bat kum jo kin haban pen phai pat po ka jelan de ki wei te kini bro khoi kilong ka kum ka memorandum of understanding ya ka ban nakaliang jong ka sarkar jela ka de ban yete kular bat kini ki company ki bapen poi kini ki dawai ki pen poi ki dawai ki bakum no ni melaban tiap adukat mentah namar boleh nak ladar nak company ki penpoi ki dawai ki ba belum ki duplicate medicines lalu kita ki non essential medicines kata kamu ka sarkar jela ka jini ka don ya ka broken healthcare system kam don chu ya ka health service ka babyang kam don chu ya ka health service ka banmonra ya kata ka jingko jingkhia jing ki pat ba nong song song apa ka jela hi bro ko wei kada ka sarkar kan haban ong ba on kit ye ki dawai on kit da ki duplicate medicines kita ki non essential drugs ke ban pendan kam hakamet jungi brio kata kamu ni slow thu shai ba kindi kim dei ki medicines ban pendan kam kidang dei tang ki medicine ki ban use on trial medication dan ni kidang dei tang ki dawai ban pendan kam ban le ban test hakamet jungi ki brio de kini ki dei ki ai ki berkhoi ki bangi la da ban kendu ban minister ngal da ban pan jing shai ngila da ban airu ya kini ka copy si minister ha ki ba bun ki benta namar kani ka jinglek bread no ikti ki dawai sapo ketika Martin
Kalau kejing ke bakrawa ke bangi ki pat bangi kendu kamtam pun gitu ki longying ki besong chajan jo marten komo pok maulai mau yong yo ya kejing sma ke balai pau jat man laga si kejing sma jo ki jabo ki babon jai lada kejing sma jo ki ni ki dawai ka wanra le ke ban kata ya ke met ke koi ke khia jongi ki preo kumjo ya kita ki nongrap ki branch pok ke jaka ki nongrap bapli ki barep ki judging rap ki baper lada kini ki dawai ki bala no ki bala bread no hang to pamarten ki le ban tu ki jaka barep jongki lembaga ka ai ke ban jai ki jingrap ki marrep ki jongki bar kumjuro ngi haban kran ba shpok ki kisnong ki ba marjan ki dangdom ki haban penun kami ki umbang ki umdi le se ko umbang ko umdi barang haban miro na ulum jong marten ban ne chi tu kiwa te ka ai ke ban jai ka ko ka kya jongi ki brio te lada kalong kumta kamot ka ai ke ber kho yeng sing thu shai bakani hi kan dei ka broken healthcare system ya ba na kaliang ka jela jongi ka haban wanra ndai ka ai ke ber kho ka bangi hi ni dawa shisndan kum kita ki concern citizen bran ko Meghalaya hi isutu shai baka Meghalaya jungi ka diban wanra ya ka health services ka babyang ya ka health service for the rights of the citizens health service for the benefit of the citizens kata ka dei ka aka profile ka banlong ka benta ka bakraw kamtam le habangi phai so ki thanyong kendong benta ngila ba ki thanyong kendong don borok ko ki district borok ko ki jela ka jungi ki don tang pratli ki CHC bad na pedang ki CHC ki don ki PSC shi spa khalai tli Padna ki CSC ki dalam sanspa like ku artli ro ki sub center apa ke jela jungi hendrai ke ai berkhoi ke bangi syam kolong ba kine ki dawai ki bala bread no chati shpo martin ki sngi balai omla ban penpoi pa chpo ki CSC ki PSC dan ki sub center anda ha bangi syam ki skotho shai ba bon ki sub center ki PSC om ju khamdon doctor chpo ki than nong kendong na kata ki julak barabor ba upai ba hi chpo ki than nong kendong ujuyai ot yai nam bi man gapor balai om don doctor ki doktor berkhoi ki ja shai Naman ni ya kata tu kau mengimdi keluar ke semua minister akan take action ho. Aku di bukan ini pertama, nak kalian jungi berang take action, nak take action ke semua board minister. Namangi ada orang yang kata, nama minister ada orang yang ni ke jubab kalau baik ila IT be cepo CEO jom Shillong municipal bo. Di ban sim ya ke action ro ke di hello ke report namangi kwa. Ngi ada orang lupa bah apa ke report pada ban ai ke di belong report ke sai. Kenang ba kai ka bangi kwa kolong ba wat igini ki dawai la di ban berat ro ka di ban long hakmat jong pai ba ban pen ikin la di ban thang no ikin dawai ro bi di kani ka di ka ai ro ka bangi kwa ai report ka sai ke ki doktor ki kampun na po ki than nong kendong la ku ba ni ni ka ji chai jong ni kong am ni ka asin la ya cha kata ke bi ko berat ki kata ka ba government ko ong ba ye kini ki dawai ni isne tang na ka daw ba ka COVID-19 yun na am ni kani kawai ke betak ko san kolong ba kajing berat no iti dawai nak kaliang jong i minister ila dem ong pa ba kumjuro na IDHS kung bangi inig sni lamba kinat patay ko bor laom ba kajing berat ni dawai di tanah kadaw bang yo bang penen kam hak jing don no jong kadika klam covid khat kinda ti hendai ke ai ka ba nak kaliang jong ngi mla ban sung thu sai ba balik ini ki dawai mla ban penen kam ki jingpang ki balai pojak ka kamet jong i ki beri kidon lada omla ban berat ini ki dawai kamut la shu i sa bai kamut la shu i sa bai ko medical store ke beran jong sarkar balik ini lembaga ni ke medical store kampoi siapa ke CSC PSC bagi sub center di kini dawai lasu berat nak kumtu te kamut kani kawan ra ke jima apa dengan kau kakia Kamu itu tahu ya kecil gombon ya ketika jujur cari. Kayak next time Insya Allah akan report. ingin apa ke report lembaga minister Na minister ni saya ni ke report apa dia begini ke berat nak ke dawai jumlah no igi dawai. gila aku dengan hari ini. nampak ke kasong Kasih minister basta di jongi bagi respon ni kan ni. Pandai ni kecil cari kamu sekali. Yo ya kata mo. Ni pan ya kata dengan pat yo. Ni nak pan saya mentang. Kecil kamu ni kecil tidak semangat. Ni syam ni ya kata ba tidak pan sarwa. Sa jongi pat ba. kita tadi ke bangi apa pau ke por kan namala dengan ini keren kat kum ka financially speaking jong ke jela ka jungi nak ke por lembaga health department kalau ong ba banwan ra ya ka profit sanctioning na ka benta ka health service for the citizens ndai menta da ka berat no gini dawai kalau tang kum ka jing penserwa ka ya bisa jong pai ba jika ni ke dek ke berkhot banalan jungi ni sutna bani ikum dia dek ke bangi wa hi kai Itu ke beda warna ya. Maka government kadai kan take action ni officials from the health department. Kali kita semua kita dia kan indan tak pun macam makan be.
kai ke pana kalian cungi rong ila da pau ya kini hai health minister tina kalian cungi health minister yang ni sim ya ke benda katung ke kamram ke cungi namar mata yang badang lai banai dang dan hang ni mata dia kalian cungi in sim ya ke benda ke badai ban pha ya ka report sangi ru wat ban yo ya report ke Bapura ha ke badai jing berat no ini dawai nama ila shu om bai direct bai ini dawai la IT bi chau CEO jong Shillong municipal board ban lai berat di mentangi ni ong ba ke jing lai berat ni dawai ke jing serwa ke pisah bakat no la sanction ro ke pisah akan dikepor ngin tiap namang ii bagi ni dawai gidi ki ladang ngin haban kren kum gidi pat bang iong bagi bagi di duplicate medicines gidi ki non essential medicines berpendam kam sing cungi gibreo ada ampala Enggak, kami nak bawa gini non essential medicines ni. ya kata kadi ke bengi perpau nak yang cungi mau ngila perpau ya kini maju minister ro di minister yang insawo tuklar ini insawat banyak ini ke bentang but ya ke ai ke ba indra yo ke report inside IT sungi ya ke report ke Bapura kata ya kadi ke bentang